Usembut Menteri Rangba ke Jelau Bak Preston Tensong Habai Keren Bakilal Patai Kubor Haka Kalai Terik Wiyayong Arajar Arpuhun Rio Ulong bagi jengkang kaplian ke bentar kanu ke kenhun ke besengok ya Keren halal ke projek ka 5-star resort Halum Pongdeng. Usembut Menteri Rangba ulong bagi sorkar ke ploy Keren bat barok gibran ke jeng sokya dan ke bakedau bagi jeng penbet ya kena kemat ke syong haka jeng trelang hapideng ke kenhun samla bat ke sorkar. Uba Preston Tensong ulah kentat ya jeng kenok bagi ke projek kan penjat ya kemariang. Bat pensyai bagi ke resort kalau keberan kam tam dan kentiau ya ke kam jungok kai pertai haka jelah. Betul bagi sorkar kelebut renti kendon kom ke Environment Act but Water and Wetland Conservation Act. Bagi tongkolong menteri tenat di Jaka kumbala sumar dia kanan pelok om menpenjot jaka. Usembut Menteri Rangba ulah kentu ya kisamla berkendai bensengau ku bakla. Ulah ainuk sa bukum kusurok folian Shillong Dauki kaba gestuk bakla keladon beralit dan persyaru yang syari. Dari mentah kalong ke jingkur ku penbani kelit kawan. Kaba sorkar ke kod ekran ucaman ke Green Tech Foundation ubah H ban Siudor Nonglang udang beteng pat ikejiki isyak dengan Hamadan Malki kebeladap sansni. Pemka jing persya ban pendep ikan ke projek Halum Pongdeng. Ngan batai kan kani ke projek kani ke program ngam ong yu lum tung ngam ong ya ke 5-star hotel kebangi nak kalian jom ke kabinet nak kalian jom ke group of ministers wilayah syok bah nak ada mission bagi kam nama ke accommodation andi ha ke jela ke jum tam sulo kadang tuan siun ke jitu dah kediman ke zoni kwa ke 5-star hotel kinang ni susu kinang don susu apa kecelakaan itu awal kita akan dongeng di site pakai di company hakaba instan ya kabat state of ya kan ya 5-star hotel hakan ya juk kejaka kabat orchid hotel kadon kumbalong in addition ya kata kumbalai ko arai pulai ya kadai kalau pokdek kadai pun kejaka kalau kabagi belum tik kumbalong hambok ka hangne hambok nangkol na try pipi na blok what iwe ide belum kita ngin kita iwe ide penbang ni yalek adalah bandang thung susu bandang pergi tenang bandang penbahagia ke kanun don kanu permanent structure susu ni ngin don kanu permanent structure angke untuk nama kani ketika jaka kabalese bila penolong sisin channel kata jaka kabakin enjoy kitoris habis yo I ya kilo ya kiwa habis yo I ban enjoy ya ka greenery habis yo ban yo I ka cloud abang ni kwa ban benek berpesan tenang kita wardi kamu don kabagin te ni spain mangiru ni hap ya ka kito bet senengan lebih ka environment act kadai ka bae abu berata kani ngila ada simbol na dok sido ada piong ya ka water conservation act ka baan ada piong ya ka piong ka wetland conservation act lani ada piong ya ka air pollution lani ni ong makanaro ya ka water bodies conservation kini baru kita report ke kumpulan bag ngin na iteran kinang penha cucu nang kalor bakal don kumli ko mangalong na suto natin ang concern jom kiniki kun sama kiba om bagi persya infrastruktur ngiru ginamka bantong bandon ka permanent infrastructure nilai ko mo inlong tip bangile hang tiyapo buat slik kapano jule but nila ang pagbitin susu ya ketika lum ketika jaka pakai teman nilang berhabri mendapat itu dan kadang bertemu turis kiwan ndai tak berkiwa kawan ban shoka yang hotel zakiwa ban ini di jaka gibi tenang kan refresh kamain ingin lihat kai teng kisakalen ko kay burseng kiwa itu di jaka kiba punya pollution free nak kakabalo full greenery na kita ada di kampung na yang jadi peserta maaf kum kecil perkemawia na try akapor nilai kita boleh ke first package joka ke Shillong Dauki Road kadi ka fulin ka nilai nang ni na po usually hado ang tay hapo bomblum ke si na try ato akapor ano ikadon ki challenges ke kompini don ke jing suto pakla ki kun gilet gilet piai lo sai babsa ban pomle babsa ban ti surok ana baka kata kan ban mentah ada kelong
so tengim de Jakarta kampak pun kan dia kesuruh kepolisian kabila nang nengin sedang sama tunde ko alias kan nang itu nak kita susu ya kata jadi itu nak jadi itian bang jom kan kita jaga juga jelas itu tekunta nak ya kemarin bang keren ya sih pun menghilang air television dan sokan yang nak pun keren dan besar ya ketika lumpung kalau kira kilong persen di seluruh bulan dia kilong persen juga but nilok di soka nilok persen but nin pentikena bahkan bulan kado bendo kecing penjot kecing penipra dia kaslau kita hak bege jaga ngin penha susu ngin beautify ngin penitenakan akhirnya iku akan ongkang we kasong nak kalian joki Jadi kecing ham joki kapli absorb na lagi ku apa ni bendo kasoka kolburi di bani ke hak jisha hak tu kapuan hilang ong bala kipai kendu kini kendu UDC lain kan lagi klaim wan kendu ke nganga kerpat bagi jingkang untuk persoalan kapli dari kikwa bani kendu anytime we are ready bani kendu pas persai susu ya kan engage ki 60 million ya to kan